uyabukhela ayeye akusho mina emsakazweni wakho hamba phambili ngani yelizwe lengoma madoda yabona makukhulunywa ngomculo kaMaskandi makukhulunywa ngomculo kwazi ukuvusa usinga asuka madoda ngiyazi musekhaya uhlabuhana uphinde wele kulo muntu ngoba phela abafowethu esakuhlenazo kuyinsizwa lana bathi awafani ngoba ngempela abafowethu awafani kodwa sebengomsile ukuthi hayi no nayinsizwa ongoqo lapha endlini zomsakazo mfowethu bathi nathi nje twina hayi yabona ke lena ngempela hayi lutho mfowethu hayi lena ugodo njengamanje mfowethu ake sikhulume mfowethu ngoba awafani ngiyabona mfowethu ukuthi hayi mfowethu epenini mfowethu uyalisebenzisa mhlawumbe ingoma zifika kanjani kuwena umuzwa nje wengoma mhlawumbe uyalala uphuphe uvuke kuseni ubhala ingoma ngizothi ukuphupha kuyenzeka ingoma ngiphuphe kodwa njengamanje cishe nje ngathi ingoma eziningi mina umculo ngiyangithi kumina nguthatha njengobizo ukubhala ingoma akungithathi ngisho 2 minutes manje nawe nje duise ngikubonile nje wenza into engingayitholi kahle ngiyayirekhoda nje ngomqondo manje ngingathola ithuba ngaba ngedwa bese ngikhipha lelo note lelo ngithatha isikini sami mangifike ekhaya ngikhalise lento enze oduya ngiyibona ngakahle kodwa manje ake ngenze kanje ya so nje ingoma ngathi iyayifikela yaso nanokuthi uma kuthiwa uyiciko akufanele kube khona into ekuthiwa iyakuhlula uma uyiciko umuntu okwazi ukwenza into abantu ababengayitshela ukuthi ingenzeka ayenzi bekhona iciko umuntu ongacula uMaskandi kuphela okay 0836846607 0836846607 usemoyeni sawubona Shankunzi hamba kanjani mfowethu ngisenkandla manje nayi insizwe engihleli nayo lapha endlini zomsakazo yayi mfowethu mfowethu nayi ilalele mfowethu ngakwethu wena ithi anke mfowethu bilushaya lapha ku 083